Meaning ko sa kaysa ka rutsungata o lukay ang way pakunin Pohnpei nan. Uya ko puro toro kayuwat. Ranwat niyapang April ay isa kayo paran ka onoriya katriya isak payo. Ang sansal maranwat uya ran kasilisak riyawan uya ko puro toro wat. Agtailan ka kan katla mo tail. Imed ulian tayo tiyo pagkitaran one paronet car tas senatoret car ang kakulian tayo tiyo lolo. Tay ketiang nan lolo pampatuan Jakarta. Yet kit sabelmar kuning kukusunod mang samat kor lapalap. Setiap mon silangir rakwat pasang kakan. Katsi rekan na kasampal ong Pohnpei. Mang samat kor lapalap patuan sa karair. Ang katin paran na sabelmar ng saraw ko ang kakan. Katsi emenemen kit at matamataw apaliway ko ang kakan. Uya era kasampal ong samad uya kapur. Ipatawan sa karayar ang kating kaway amanaman kit. Kasi ang kakang kasaleta irekan na pa ang kakang karuta kapurat. Ay met may patawan sa karpita. Ili ang kapayin sa mayor registraitan. Kailangan ng kumpura Senator Edgar o kailangan ng kumpura Senator Kan Koros. Saya kakek katla montail. O iban patuan yang Chief Clerk kong lukuran marakan to roll call. Senator Senabram. Imang. Senator Kukwabis Jr. Senator Isaac Artui. Hey. Senator Ricky Carl. Mang. Senator Spencer A. Edgar. Hey. Senator Wilson Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie Gay Edwin, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Latorre, Senator Denny L. Leben, Senator Edgar W. Licanet, Senator Tendi Tesua Louis, Senator Mikael Mike Loyola, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Macari Miguel, Senator Erolyn S. Movic, Senator Sheldon G. Nett, Senator Milber A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitaray Simina, Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kailangan Chief Clerk kasansal mag-trial sa bulman ka quorum, mag-trial ka katla na sa bulman tayo uya kupur. Hamo na trial ban katla na sa bulman tayo uya kupur, record tapukan kilal tinumarakan ang sansal Senator Loyola, Senator Simram, excuse pwera off island, o Senator Habis Jr., excuse pwera kapinsalet ta suma. Dahil kakar katla mo dahil o mo na dahil ban katla mo dahil kumay ko puro yung ulian dahil tiyo ya sa bulma dahil sa karatan Kapwuhng malal sa karan Mexico Kapwuhng lap ang ko puro na nilap sa matay kauno court sa karan wow lap ang ko puro na raksoko wow lap ang ko puro na shoko wawan ko sa bulma arlikan ko nanalang ko nang kaniyay ko wow tororo ang labalap kay tikoros ng balian tiyak momocho government national, state, or local government. Wawan ka Kabinaan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph. Karyawan Kabina, Honorable Francisco Yohanis. Wawan ka siyang kabong labalap, Honorable Nelson Joseph. Yang amoy siyang kabong Kankoros. Pasaksit, wawan ka Vice Speaker Mikael, Lorlita Rapram. O yang ay Honorable Senator Kankoros.
Bilman wawan ke lang samuro oleh seriso so much o labalabin tiya koros nan chamber word momocho o government men Pohnpei koros nan chamber word don kalap word ro bon taga pay kan o nan way maslikin Pohnpei raket o try koros e upenan uya kupur an ranu kailan kagan katla mo try lai ban pon se floor leader abram kon ka kalwai try nan uya kupur kalangan kamu main speaker monai pan yang patpacuai cungal sekretariat wa kom kubura puan kak paceng sabul memumna pemulihan gitu ya memut kesempal wajo pausewi nan wewe wasaksi ti cungal wong kun kamu speaker wong ku pai speaker wong ku melel honorable senator kan korus ipil kasapul wa wajo ngrel kan me paceng jailan kalari me jeng ranwat o pilih rel kan me yang child nan men kapese coror kan speaker wow men bacawan kamu kupraya puyen kak kapese rel kan me pacang child men sang ranwat nan kalari uiban bacawan jeb kita yai chief minister honorable Rufino Primo men pegitak jalan kezki yang lebih Mepacang Chief Minister yai sabul mete cungol staff Anthony Eram o Maysain Herman mepil pacang rail pugo yai semacail Chief Historic yai Miss Jacqueline Santiago mepluya amen peliantal yai kausap ani pas nan win matelem o kukulin kalen apa pali tourism o pelamen Miss Yuanis men pegitak challenge keckiang rel ya ulang Tangan floor leader kom kolo-kolo floor kalangan speaker nuwa men pacawan segera mut kesempal wajo pegik challenge kapantala abulpen sama child journal agreement Chan calama kamagut memia pergi memia karyaman pen kamagutok cai kapantelar wata-wata alal tan sama matrai journal kami floor leader speaker kay sabali cungal sekarang wow men pacawan beliau yata kamagutok pegik challenge suspend or drop business coro kiti apali nampe isu walu nan kalender Chancel kamagut miu ayer o mia karyaman pe para tang trial Kadkadaur bonam pe isu walu anson privilege introductions of bill or resolution mia sabul mamait bill takamatan ko senate resolution ak mai katkilo kami senator Carl Kalangan main speaker inka kuya itungal privilege nan Iran calendar mesansal melel ban resolution Amawa inkak padang sabul mamui sekarang kay pun wow kapeng mepatoyan nilang itu ngal wala ban ko promo wan ko five speaker floor leader wan ki honorable senator kan chorus bilman padang memot kesembal wa do wan ko katon chief minister and government in Pwuhng nabil we are so much and kausap o pilukayang ay wawiray kan momot kasambal wad po na siya. Maing speaker nintuan sa matay rule iman nuwaw karakarak kamakit withdrawal in resolution ng isak tuwa laban niyari isak payo ipagkaryaman. Asan sila mga kamakit memia Momodan withdraw kamutan resolution isak tuwa oleh menyari isak payu. Koros mautum kamagito masani ay uang masani so kamagit paitar oktail withdrawer kamutan resolution isak tuwa oleh menyari isak payu. Kamu floor leader. Kalangan speaker ibilman uyata kamagit mang speaker o bagi Memut kesempal wajan suspend order o corok dia balik nampai sekelmau yai resolution kalender.
Chan salamau kamagut mamiayar Pwuhng mia utupan kamagutok try Kadkadaur po ng basic limau yay resolution calendar o iban po na sa floor leader. Speaker, iman pagitak challenge kak place ma LR ng basic tuwaw level niyan basic tayo ban resolution. Chan salamau kamagut mamiayar try and place kamutan resolution na isak tuwaw level niya isak payo pan sa bulma try bill calendar. Harus mautung kamaguto bill resolution. Harus mautung kamaguto masa ni uwo masa ni so kamagut paitar o trial placer kamutan resolution na isak tuwa ulit mangyari isak payo pan sabul matay resolution calendar. Makaros sabul man kiyar tertunggalan kiyaran sumawan place resolution ng basic tuwa ulit mangyari isak payo pan sabul matay resolution calendar ay pan po na sa Chief Clerk. Legislature resolution and basic law line Pahrek, a proposal for resolution setting forth the ceiling of appropriable revenue for fiscal year 2024 and superseding all previous resolutions relating thereto for adoption. Kalangan Chief Clerk, pampo na sa Chairman Carl, o kamagat pantayan and masa ni kamutan resolution. What kamoy, Senator Carl? Kalangan may speaker kaysa pala isa karan wow pan kuburan Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senator Kano, ay itong alawa, 1-2-2 ito, pan kuburan ng Raikan, pati ang tayo may isang round. Nawaw karakara, kamagat mumot ka sa malwat yan kak, puya kubur ki LR ng basic tuwa, laman liya resak payo, pagkariyaman. Chan salamaw kamagat mamia, Pwuhng mia karayaman pa, ipan po na sa kamagat mamia, karos mautong kamagato, masa ni Pwuhng, masa ni so, Pwuhng kamagat paitar, try kat nan masa na ba, mia masa na ba kamutan resolution, kamoy, Chairman Carl. Kalangan may speaker, Pwuhng ibang pilaw, tungalan kiyan sumaw, o melek kapesya kamutan resolution what, niyaralap, iya uya pentatag mamut kasambal what kin apali Pwuhng kasaneti one morning me mot kasambal what kak kamana nanewel iyan morning tame padaban kubur kailan kak kalau tela sa matay ceiling and fiscal year riyagat payo kalau dia gila pan general fund million lemau o sainsal kawait miyasang executive meranwat ong sa matay nag mapali pave road maintenance fund dapat pada ni 1 million euro palop sama ay masansal ng resolution pada pena 1 koso tama ban million 10 palop silinan lemakit wala bukapasak payo kalangan may speaker. Kalangan promo Chairman and Moni Pwuhng kapese kawe open resolution. Miyata masa na resolution. Kamu Senator Mokuk. Kalangan speaker muna idanyan patro ay tungol sa karatahan kay paniwa o yung tama komiti yung gear speaker. Protong nan pasan nila malam wong kun komu speaker vice o floor o Honorable Senator Kadkadaur. Mo imen ay tungol peitak mo in riyaw mapitata. Kayo niya communication mapatosang finance te executive me kasaleta me niya year one mo ni portal ng kalaute tila ceiling. Koryaw general mo ang healthcare premium fund $396,000 ay tame kamelele sang lasting figure makataykin patpatuan bananan wasawat me emimini 1.8 ay men kalelapak matame
kare yang popitin isangan wo. Ma Chairman and Finance kak sa pangala o kawewe tatame ya wasa figure bukat parosangnya o ya moment o increase in 5 million in general fund revenue o ya wasa mo niya communication yo magtay kakyang sa kakyang patro 1% ka kawewe keme abo bukat patro tato sang finance niya ganito yero iral sungal tato ako kasali yung trail ne figure buka niya kalangan speaker Kalangan Senator Movic Sansal makaitan by request bill human Sansal bill was introduced by trial Senator Carl, Chairman in Finance. Karadevan Pona as Chairman in Finance. Kamu Kalangan my speaker ikasabali sa karon wow kapung ki kalalabagan kawid mamiya. Ele uya benta tagot sabul matail. Makin miya anana pen irakan me ensansal asa matai to tantangan keneu ki yang irakan mabapaliyo ka kawid moni pa na walban kapina. Ang mapit ceiling sama saya talk met hari essential me dan sama saya leadership magtai parti yang kapina karyang kapina o sabal mara tunta tangkan mia kawait menena pesang makawait ki leadership mawan moni mana sign pada million tuau I pil polokolete kamelele me mon senator menekin katkilong sabul me pil te flora men me bit moni abilken wiya pena jungal research te sabul me research wen kak te yang me wan moni me bagi patona ceiling ranwat kita isopai kamu tangko senadio songo-songo nuku kita lasa umatai budget LP nampe isak su laban liar isak bayu biya flora amendment kay me patolong o asenang committee and finance ni aso me flora amendment pukat committee and finance check one morning me patpacho nintuan ceiling magtay kamanatar pada no 1 million 0.10 eri wawo magtay sudaman kapopa ceiling nintuan etete ang pan kupurakan mia million tuaw sama mga na-sign o tay kadkadiyan ng third quarter and tiyan mo what floor amendment puko pan sudah kakapal ay mele yang kawid watan miya pagkait din sudah moni miya moni gito wiya ben natay ka kamanata magtay bang kapawasiling o kabatayang tamasansal ng kawid mamiya nan resolution patyang met ang pave road maintenance fund ime patunan account met answer what kawit wat sudah sair iratikan me patunan resolution makamaman lar elayang nembekan me patunan resolution makamaman lar etutuad mayangaki healthcare maintenance fund eri abil moy-moyang nintuan sa matay rule naman senador naman kapatayang tungal kawit sa wal makawit nan sa resolution matuwa met so the we have been the dog may ready anan tama patapan kupurakan asuk set pagi million limau kalau tela ceiling magtay ka manalar unian sa word katete yang mungot kasampalwat bawan mo ni mamiya ang pave road maintenance fund dan sa word Padbato ni 1 million
palop silinan lumakit walisak lumakit waluga paisak payo karaban and sansal yawan moni me patonan pave road maintenance fund weginan masen pen kamutan ko sa natisak sula beniya isak payo niyaso me asain lang committee Mia iran kapunod mabil porata sang mumut kasambalwat. Yawasa atit padpadaya ong kamagadiyo mamiya buegi kamanamantan moni kay mapampado sang non-pave road maintenance fund akawediyo miya mesoda moni. Ay karaban kubukuburayo miya ay sansal yawan moni mapampado non-pave road maintenance fund. O padang met and pilsan salban kupurakan me nan moni kan me patunan pave road maintenance fund applicant match monin compact maapali the patoto kan infrastructure maintenance fund oriented manan one moni masansal one chala silop sama udan pan setasai dan soyu puan kak match perhatikan wait depan infrastructure maintenance fund te IMF protong tama sansal kawin mamia jalan kalau dela siling nuwan nambe masansal pan kupurakan may sang rawat kalangan may speaker Kalangan Senator Carl, may kupurin po na siya may rail kan makawatan ng limaray. Kamu Senator Edwin. Kalangan Speaker ay tunggal ko kapatapat melalwan kami. Vice floor, honorable member kan rail kan yang Pahrek rail mission ranet. Mr. Speaker, Dani bil shokoya ko ya ban tatok metuwa ramet kaidi me got utana koneng mie written report yo bang po sang finance po Thailand kak utan justify apa bukam trai bang kamanala tami perke mak trai it's not that the oral report will suffice up moong git kan me Jodoh yang patonan finance, songon wiya pe me tua temet me jodoh korong-korong pesan kak yang muat lolo yang kalalapak alert information. Mo tami ye kispergi mama sen pen me sen songkan ap jodoh me okot me nan toro pe me bangka kasaleta me. Mo kiyang ye confidence in kak yang pokatala silung one amount me answer what. Utami patungan me when amount me katrail kang kamanata met is historical. When amount me katrail kan kamana potol olel nan 10th legislature so to karani abet. Atami ikasampal ki ong tama mi rawat ma tepang kamanala ni songon momo trap sotre justification you sang finance memang kasele yang ketrail me yei funding ga utana patronan account kay makatrail pang kamanatan suwat mo try to end up keep appropriating money to a point makatrail pang tiarda me we over appropriated ourselves. Well, Mr. Speaker, we want to talk but anan kay me can wait long we have been floor amendment the kasampal magdraiban will encourage someone we have been to talk met water met to a point me floor amendment magdraiban apalin and pilio me 1724 is over $1 million leblaudin monigaw drail kamanada on a whim without proper oversight pagkatalangak tiara tama utana koneng talangka manata tasinson momta
Mr. Speaker, utan even Pwuhng Committee in Finance. Israelan kak jau korong ke resolution wat o finance and kak provide yang Israel documentation me bangkak utang kasale yang Israel me tete bukat mi. Boy ni re kasampal kay Israel bill we kita floor motion audit and kak we pay road maintenance fund buan kak utan clarify issue me we over obligated the fund. Round what we are to porta $1.4 million na account. A healthcare premium fund may kasampal kay Israel me yang fund what we are someone to what. Try koros we may fund magdaistukin talk met. Mr. Speaker, we have been talking about utana kasampal sabal matral tipson the talk metrap. Situgak yang utungata songon we have the talk about. No utani situgak justify yawamon amount ka allowed la. Moi kaiti kalikamu sabal matral tuan the talk ka rail sabal marai ka woi. Utan we have been the talk utan try panana report yo sang finance buang kakasel. Ay met me men kasel kita iremepit tangan satu minggu na sekolah. An Masalahkan Senator Pwuhng an Pohnpei Vice Speaker, okay. Kalangan Speaker, Monai ban potro ay tungal sa karon wow kamu kubura pun gak kuli sapal mami kami tungal na patol nilang. Kita itu wartan kubur. Ay tungal sa karon wow pan kubura mo kuli the floor. Kambaka bayan arbol sa natis karos. One of the chief minister or Railo ko karos mayang sopay wala man mansangwat. Obil poli kahit tungal ran mawang Pohnpei amaw. Kapay ang Pohnpei karos ninsap o likinsap. Mayang speaker kawewe karos mo po uya ban tatok tribal dano tatok pitak tribal may ita ilin may makapkapel mayo mag-drive campaign finance pamprala kar-karong-rongo ita mumum uya ki nan meeting no yaw ay tungal chairman kasaleta ni monguni gabna kasaleyong mumotuat milyon tuwaw sama tete me niyan sawat o milyon tuwaw pan kasansanang nubuya pata akay pakpak kay tor me kasanete sa kisu katay katiyar kukoto kasaneta magdiran wat o imala tara solution wat and kabapa silingan resolution o wata kabapa silingan budget appropriation magtay kakuya isang milyon limaw na milyon tuwaw o lapala me uya pan totong koros pan totok la itcha wasaw panitra sudah tauli milyon wanisak walu o silok sama misansala uya pan appropriation kan eupil isak subang pati report pang kawewe moni buko resolution el lapata silingo ucalang ka appropriate within me resolution at watan resolution with lapata ucalang ka totok pan ro umiyang moni niuya bawat akan uyaw ko koto akan kapampap siling mentara masuk report breakdown pagyanan karwaru yaw sopay ni kamelel pan mamiyamoni resolution at kam naman kahit yung kusan na tiyo ma resolution yun campaign finance talk rabkat o kawait ke chairman introduce pasilingan kapampap mo natal pang kamana pel isak suri isak payo Pertama bang betul isang nampil isak suri isak payo sepala milyon eu pun tuan eu. Ariy mau yau. Ni sota anak pan rob panian so me eu kamakitin milyon tebanut kolang nan pil poin tatok utang kam tu pan robotin ni intung poin kap tator. Kawai tua ma sabung ta sodolel
Kaya na katito yung legislature na leadership po. Miyo wawot. At ay lang ata. Ramang speaker. Sa bang burala, pilro-bro, pitak-tapin may itong mumayo mo. Abang bro to miyo muni bukat. Ida makasampal, ligligan miya. O amin naman member, kakali uwi palibuko katete. Uya umur. Isuro po nagkiyan lapa ni silingwat pa resolution bakatang kusunit yun. Teka ko, wag kita na anytime. So muni ka ba ang patuloy? 1724 report time. Kwensan sa lang, amin naman member kan. Ab kubramay. Man transparent po yung we ay magkasampal ito kapantala totoo. Kailangan move forward. And build sansal, aray na patronal legislature, niyag lang tiyang patutiyang nan line riyesak o riyesak riyaw, labalan para na itong alanti. Atin, meptel pinrikata at tauli compact sector. Nan patapat na young patrol legislature. Mo kasalita kayo ta. O ira toto kay manan miya. Manan nila potakin milyon limawat. Panda kapali irakan may pakpaso by legislature kam diniksang. Ananakan ng local government. Ananakan ng songtay kan miya. Ang makatayabang korokol. How can we move forward? Ay tungal sakaratamat mga speaker. Ay tungal sakarmisip. Awi mang prong kapreyang. Isoto man uya tatak pitak tapin may. Ilin may pitak ito may pot. Kalangan may speaker. Wala siyang Vice Speaker, kami Senator Movic. Kalangan speaker. Imen yang imen kasaleta me sang niya ipitawang na legislature role lelmet may 11th legislature kalip makatail kan kop kapwa silim ap kapugtugta sang retail. Patame ikin wewe kay me miya communication yo kin sang ren ni option kopna te finance patak tong child yawan mo ni ma available child and tatong ko pag child and kalaute kila siling ibil ko sampal ko yaban tato ka speaker po tame ong ni pay for maintenance fund dan moni kan magtry ka manatan ng 10th legislature makoto me pan tatok me sort of ban laps we ko yaban sort of moni nan mo kan po apan accounted for money kay magtry ka manataro we amount to dan apalitan magtry ka manatar po appropriated money or ya isto we yawasa mapalainsin ta magtry appropriated ran try ko magtry awiyawi ki yotit mo katay lanane yan we po kamelele me so to de yang baliraw din momotin legislature yawasa figure buka ko sang yo Arya ime sekareta sa bebetang speaker po ikamelele me lablautim dit momot wasa sa sto we ketame yawasa yaton source ka kosang yo makaredak try ka kalaute kila siling lel sangan wawa melel yo me katay leadership on assigned amount $9 million marakasaleta ap katay la sosang ya ma ain sa what iwan amount mo sang niya isa me Israel patang yung trailer kiton moni yung tray ka manatar Arya kawewa na niyan mga speaker po eteo tame senator Pwuhng kasaleta ng kaman magtry ang kamakamata moni o try loyang me kot me pain sa tokono kalangan Sila siyang motion, sila siyang Senator Movic, may kuproyen po na siya Senator Carr, Chairman and Moni. Kalangan mga speaker kasabali sa karanwa o kapeng kawit kan paros mani. Esansal me tatakot sa pulmatel in one rule. O imesansal pang kupuratel kawit pa na mamiya nintuan natal leo kaya nga kapina leadership yu o one mo ni mesansal miliyan tuwa o tama sansal ng kamuta miliyan 5 kak sabot ito pagdalan ka kapaligi ananin patet me sansal sang pangkupurakan o pangkapadabad yang kusunat LP te kamutang kusunat LP isak isu riyasak tayo
En sansal me aiso me resolution dan siling kan magid kan batuan appropriatable revenue. Me wewe ki iran kapunot me pit healthcare premium fund kaidan actual amount me pami milala. Yawan magdeka ka appropriate. Remabil million riau ay me sansal sillo magdeka ka appropriate. I ruasin ko sa netmet. Tama obligated there sudah kak patunan siling. Ang Iramabit Road Pave Maintenance Fund saan sa layo. Naniaso yung ma-request natin tuyawi kita ay puyak. Kaya puyak puyak wow memang senator man magkamakit ati tan uyawi. Relel ranwat ati sa uyawi. Mawoki anso mga ati pang uyawi kapuyak alar kamakitin mo ni miyayar nan legislature kaisak ang apol penal ni legislature kamelele miyamoni akawo ito mesodomoni ranwat entete moni what ime patunan account o moni what sudah bayang pit attitude me kawit pemiyanan legislature kaisak ay balancement imen kapurayan appropriatable revenue magogi so dia wasa legan legislature kan kamanata moni amba pagkataruang executive masapul man ke control are nag-check o masuk ka na nga ako proporto awi ben tatawag pukat sudah kap yang aja kawasan cabiyata government wad leletoran wad amamiya senator me sudah cara kenam bukat sudah usahakan kawe walikan tama sansal nito na ipadawan may pilpadawan ng robot nan sama dahil session nayo ipil pata committee yo luka koros and yang karong may yang we are join committee yo may bilso yang we are join committee Ari Pilipilo sabol menamen senator memen pateng teso aiban sudah yang pateng karong-karong anan wewe ayap kasaleta may sudah itar kita tahun kami di amuin bil totola sangan momen kawit matua demat ay bilug-lug aja koros may yang committee o sudah yang committee pero kanyang pateng karong-karong kan may finance kinapali po lagi kasampal kawitin sa matay doon tatangkan makin kawit committee and tete me siling niya so may magit kawit siya one mo ni magteka ka appropriate akaitan mo nuwat niya pampatulong ng siling arang wad uyala kosen na to one mo nuwat pan kamanamanta imen pag pangkupunan mumot kasampal wad wag talang ka kadla mo tayo wapali pamotang kosen na isa kisula binyari isa payo ag talang ka kamanata resolution wad apo yung may speaker ay menuwa o karakara pag talang rijeng timasan bokat yang nanusus talangan Tansal memier kumakitiyo motel talang rijeng timasan na panela ng basic tuwa o binyari isa payo Mopwegi amia karyaman pan kamagitay pan po na siya. Koros mautung kamagito, masani ay, Pwuhng, masani so, sansal motion and rutung timasan na profile, karata tayo rutung tier, masan na pan elad ng basic tuwa, laban niya riyasak payo.
Taiban katlanan usus penaleta resolution ng basic tuwa le penari isak payo o Taiban usus ni kawata ni limatailkan dahil katla mo dahil koros nautung kamutan resolution isak tuwa le penari isak payo kawata ni limatailkan Masyado utung kat kita 5 tahun and Chancel sebelum itu choose so silu abstain riau o Aisak silu mat mawu trail kamanata resolution number Aisak tuau le benar Aisak payu ranut resolution Salam, Mr. Speaker. masalah resolution ay ban po na sa floor leader Langan speaker kasabali jungal sekarang wow. Speaker men kamagut jalan kak corok tiang ban miscellaneous. Chancellor mo magkamagut mayor talan torok tiang panura toror yay ng basic wano miscellaneous business wagi amia utupan kamagutok try kat katier pon ira toror Speaker, kami pa speaker kalangan ng government speaker. Ele ay tungal iratoror royakis. Akayo man speaker man patawan sakray kamu kapangan chairman in education members corporation campaign education sansal ma iyang uyang memberan kamtuot poyogi pukokan na noon toto di patawan kamelele ma at tungal chairman and pit wali apan wen kitigo Madam Mofik kamtiriyaw ay man pagi kamiyat ka kamanala ma o Bukitala, Senator Mofik pan walianta pa Speaker Michael ng Kamtian Palian School, Kamarain. kalangan Chancellor mo kupuran Vice Speaker o strana nag-try rin shoes ko pwede kupuran na Chancellor dahil young member in education na pwede kupuran tayo and relinquish po ko o may tayong Senator Mofik menut waliante ng Committee in Education ay iba pan wiyawin Senator Mofik pan walianta Vice Speaker Michael ng Committee in Education ito man kawit machancale ng Vice Speaker Miyato Retoro kamu Senator Simon Speaker, kailangan ng commit ng pagkakamiyan kupura pa itong alsakaratan kaping wow ang kakpatuan sa pumamay masensalyer men wong din comment and Malwood Vice Speaker Floor Honorable Senator Coros Pilmeniang wong din katon Chief Minister Koton Pohnpei kan patuang train ng kalariranot Speaker imen patuan wiyada kamukit yung ketrain dan kak the Legislature and reassign miscellaneous communication ng pasilisak silu dan belial reasak payo ang komedian land pagkaryaman. Reassign. kami patuan aleti kamagit miya o miscellaneous communication ng basic silu Silisak silu 33. Silisak silu may patuan aleti silisak silu le benyal risak payu anasain lang committee siya Karos mo utung kamagito masa ni Pwuhng masa ni so kamagit po ita miya masa na penirawo Speaker. Shoulder ay pan patuan
Tuan magkamagit memiyayar stand o communication, miscellaneous communication silisak sidu laban nyari isak payo asain lang ang kamiting siya. Kamu Vice Speaker. Speaker, nan tiraturor po premier yakis kalangan iluamet ng speaker ay tungal kapeng po kamanaman lan siling na bangkak kareta at bangkak turakoy o palian anakan mesubay mumutuot. Ibaruan kami lele mereport magmakit report teteyo mapanitan ananakan memia buktalang kak turok. Angkak sensal maing speaker eura kasambal nan kamakit memiran with Pohnpei makonongar and utana pol yay magden pespak o magden microclaims pwede walan konot memia abtotokan karayang asak magit ribaruan kameleleme o kapinggi magdeban kadlaramot teyat o opaltan robkat kaunabatat tetegan panmira ibilman baruan sakargaman speaker mayay iuya pantotok trail bankan masani rokan o tama pumula ay mo pumula rongko proyong ay tungal kapeng ang mamutuot men bagi dalam kakubur pana utak irakan makonang tay abalialasang niyan sa ulo patatongkan ng pinakalamu kalangan man speaker. Kalangan Vice Speaker Michael may kupura ipatrawan mag-trial mete kuliman ang suwat imen pagitang trial kombal ma Ministry of Tariyaw pun kak moyang irai senator kan memen kombal ma Ministry of Tariyaw trial patrang trial kombal Ministry of Tariyaw
tail sapale rong na sabul matail Wuya Kupur o tail kat pan nempe Asia Kuano yay retroror wivampo na sa floor leader. Kalangan speaker iman pajawan kasabali cikal sekarang wa ban promui honorable members puno siya wawo ciralkan mebil pat yang cel nan kalari. Main speaker ni wow iman pajawan kamagot memot kesambal watch ong suspension in calendar ro cel sapata lapan standing committee reports. Kariyaman. Saan salamo kamagot mamiya talan sa talang pan order of the day yay standing committee report o pwagi amiya kariyaman ban kamagot ak tail katkatir pan standing committee report. Kamuy floor leader. Kalangan speaker no wow men patawan bagag jalan kak place standing committee reports ng Legislature kwalu lebenial riyasak payo. Kariyaman. Saan salamo kamagot mabil miyak talan place standing committee report ng Legislature kwalu lebenial riyasak payo na yay isang committee in finance pan sa matay standing committee report. Paros mautong kamaguto masani yay uwang masani so pwede kamaguto ya poitar ay men patrawan pagi senator kan kumail place standing committee report ng Basilisa Kualu labanyar yesak payo pan sa matay standing committee report. Makaros placer standing committee report what ay ban po na sa chief clerk. Standing committee reports number Silisa Kuala line Reisak Bayo Mepet Legislature Bill number Isagisu line Reisak Bayo Legislature Draft 1 sang Salmi Committee on Finance. Kalangan chief clerk magpuproya po po na sa chairman and Moni, Chairman Carl kami. Kalangan mga speaker pwede pambilyo yang pati yang kupurakan ay kasabali sa karanwao. Nuwaw karagarak men kamagat momot kasembalwat and ka Kuya Kupurki standing committee report number Silisa Kualu lebanyar yesak payo. Mau kamagat mabiya talan Kuya Kupurki standing committee report ng Basilisa Kualu lebanyar yesak payo. Pwede amiya kariyaman ban kamaguto ay pan po na siya koros mautong kamaguto masani yay uwang masani so kamagat po ita try kat nan masani pe. Kamu Chairman Carl. Kalangan mga speaker ay tungal wa sa palban kubro mo yo pan kuburakan koros. Itungalen kaya sa umawan sa wot. Muna iban kabese report o tayo yang nan masin pe. Iwaw niki kuburan Senator Koros. Menintuan rule sa man ki Pwuhng ruwas sa sangon tatawad ang kak kulti o pasan kupura naman senator memen sabol man ki awari sak payo puan kak sabol man ki ang sumaw o mangi yaw taban report ari iban year floor ang senator sa bill memen in folk requirement din awari sak payo. Mr. Speaker. Senator Carl Sansal magtay-kat ng masunod report o iban po na si Senator Perez. Kalangan ko, Mr. Speaker, muna iban yang patro iman patuan siyang kikitong sekretan kapeng uwaw patang kamuy. Kung sa material code, mana pohon kan kamuy Speaker, Vice, Floor, 3 honorable members korot, turaikan na tilyang kita ng kalararan wat. Mr. Speaker, ang gupura, Honorable Chairman Finance, po ni Uya Saulumail Chairman in ko iban yang wawaniki o kolokol soran sa matay malwat on the one sa matay rule maruwase tarboyagan maban patotomon malwat kan ban at least nena besang awari isak payang mon Uya Kupur ibatawan me Tarabawat na patulong ay hitulan, hapten pitalong. Ibil kasambal ki railgan masyuto yang Committee in Finance, masyuto yang utahan patuan kanangan robot wood. Iban patuan taki, wow karakarak. Ibatuan me siropukat koros karwaru. Ang karwaru tekar yang kecil
nan pore mutai korus bangka kata sang lalu samurai rule men meuya rule apa itu rule in matom rule in tatok tapi mi rule in matom o yimar maskin matom pi dari speaker ben an consultant an samurai record now the report would sunsak iutung aja ten mi tongal floor amendment makamat kita leta ai baruan utung ai rawat mi men paruang kesansalatan pun doon ay chairman chain ko o bil kasampol kisamatay rule alam Speaker. Silakan Senator Perez, kamu Vice Speaker Mikael. Kalangan Speaker. Moin kawai tuma masang ren ay tungal neighbor chairman in chayan ko mabluya tungal chairman. When there we are men ira kasabulubul wag chay babangat ko ira kan kawkawewe. Ang buwagi jata mabang kamanamantan nando mereport wo song kawai melap. Ari purur tabano kalwa to kasulap. Sang negara bawa main speaker iman berwan pagi out of report attachment song chorus and kapantala on sessional lakap. We are coming. Kian selama kamu memia harus mautung kamu itu masa ni Pwuhng masa ni so kamu paitar masa ni ben rawat iban rule masa bermatai kamu masa salah sang Vice Speaker standing kamu tu report number silisa kualu lebih nyari isak payu dan kapantala ngong nan uya kupuran lakap. Mi ada kamu matan report. Salam Mr. Speaker. Salam iban pona sa floor leader. Speaker kalangan uang men pacuan segera mau kesempal wajah pergi jalan kak kair uya pururan wajah sepal penet lagap kelak isek. Kariaman. Dan sana mau kamu ketok mai kupura mo na iban pona sa mai kupura pona sa ma chairman kan ma miya pakai nan kak sansal mo na iban pona sa kamu. Speaker privilege. Kamu Senator Latore. Speaker men chorcha dong ma Vice Speaker. Senator Latore yield floor on Vice Speaker Mikael. Vice Speaker Mikael. Kalangan na main speaker kamu kepura. Payan kaga wali apa kan nungguin kecil. O pagi momot kasambalwet engkap kasamo nangronore kalian talent kausap tiati o nalikraw o katkiyang ra eulobol. Main speaker pwede kalangan Senator Latora iman pagi o chor peroncat kobralang Senator Latora main speaker. Kalangan Vice Speaker pwede yung mulian try tiya ropo na si Israel ko makumsakar kita. Vice Speaker yield floor on Senator Latore, kamu Senator Latore. Speaker men ay tungol kay paniwawang kak patong sa pulmam patowar paytay tuwi pangkupuran rail so paydi ko wong kung kamu wong ko Vice floor ana po Senator kan nalil wong ki rail kan koros me patong tail wong ki rail kan patong tail men kabasa speaker tay kot na nang jong pakair ay men patawan kair sa pulmam kamtian sharp sangkak eupana and conference 1 murin taw yakupurat ranmot kalangan speaker. Kumpulan Committee Siap dan sabul mamail meeting yung moronto ya kumpulan ranwat nan conference room 1. O iban kang member kan korosan pada yang chairman and Siap. Mi ada pakai sang chairman tekan. Speaker. Chairman and chayan ko kamu Senator Perez. Speaker. Mi pakai rium baruan uyayo. Sudah poita poigi konflik tong committee tekan uyayo. Even purang kapro yang ranwat. Kami coba nak gulak silu. Anjan salang Senator ko pakai sang chairman and chayan ko committee and chayan ko bantu nak gulak silu. Kami lala menang conference room 1. O kang vice chairman o member kan koros and chayan ko yang pada yang chairman and chayan ko gulak silu nan conference room 1.
Mi ada pakai sang Chairman Reagan. Masular pakai Ayman Wulianti Office Speaker o kapeng kiyang Senator kan koros o pakai kiyang rail kan mana kapkan magkanyang yakyu sabul madal yakyu klok 5 orang kumail katto bagtay to pulpit dahil katla mo dahil ipan po na sa kamagat mamiyaya dahil ran malati siyang uyakupur o sapal ba na lakap klok ay siya koros mautung kamagat to masa niya uwa masa ni show kamagat paita dahil